Dong hab jirsong RPS ahin pen dewaga phikian aseke ki pipon. Dong hab jirsong RPS ahin pen patri pipon si dong hab hawar kedoan rabar mate dewakar cepona kimia bangfu bang piatu mapan niner ke baparman bangkre trogatu mapan dewaga phikian aseke ki pipon. Dong hab jirsong RPS kedamtang ningkan suri hinira krehinia ningkan amhang pathek ponsi dong hab hawaralong dewakar ciana thu pacetang ponsi dewakar cepen ahe marit lapen ason kaching thorawar saisitame dengponlo. Laswalong Rabar Board Regional Office Nagong atum stame kaike cherap chetudunsi rabara klim sositame pi budget pon. Lason si non hedjong therea chekloni phai clear ni pen grey siarni an dong hab jirsong RPS amepu babor terang ahembari dewagalong bangkre trogatuma phan dewaga phikian aseke pi ponsi ke hogalotame pi budget pon. Bangso Amialong Rabar Board Regional Office Nagaung Pen Development Officer Joy John Field Officer Gopal Mahanta Retired Pen Dayal Lakra Lapen Kethegeding Atum Chetong Dunsi Ing Samjin Pen Jaimek Pachupon Denarong Pen Probharong Pharong Kilo Birta Malong News. Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.